Tribal Affairs Minister Thani Phalika PSF nge chengoro phaisok ka PSF ni General Secretary Mr. John Deverma yang ani yagra phasing tongo PSF ni Vice President Brahman Vikas Deverma tai ang sak PSF President Bishop Kumar Deverma ini jeng parliament ingka ka omno je sini thangnai bishiu bahaino je Shillongo sini Diprasal ni bagi ar kaisa kustu nganai mene hau tagbo khulugoi ba samungrom maya ko solution suya ko abono notui jeng tini minister sarbai kok salagya bo abono kaisa naipinai sini saitung mung abono ajaga sini Diprasa porine rok ajaga tongthai manani bagi sini saitung mung angkai bo tini kok rekha bo thangi nai Okay, abono aja kisah technically somusya tongo, abagai bo abrokno, mane caitugui nai mani ya golo, bo taise khlaiphina hini kogru, abar bo haino kaisa kok salajaka, tai kaisa ngakai, jeng joto chini Diprasa rok no, jeng potripot idea rok laika, je AS kedar nango, chini Diprasa rok bisingo bo, okay, abo bo phataro rohoroi kusing khlairoi. Sini Diprasa rok no AS kedar khlainya ni musung ka bo bahaino sini sarbo sungba bahaino ke chung nayo oba haino kaham kai je quality sarai rok thangi ajaga srengoi sini borong ni bagai borok kaham officer ang thone chung bo bai discussion no salaijaka tai kaisang ka je thangnai recently no university bo je kwbangma beres post mane borok PhD khanya ni bagai apply khaika sin borok khaika kubun borok khlaika a jaga khorak tam khorak broi das palok aba hai ST category haptong mangkha nangkhai ao IST certificate no cross check khlai tojondo khlai borong sasti nana ningtho ni chini dabi tongo asuna hambai ओमफ्राय जेहेतु एडुकेशन डिपार्टमेंट अब एडुकेशन कोनो इनफरमेशन हाय डेवलपमेंट जों इमेल खालायनाय जों कमप्लेन खालायनाय जों एडुकेशन अब रनाय तब जेहेतु रिजर्वेशन चिनि ST रिजर्वेशन बा ट्राइबल अफेयर नायमा बा जों पुलिया अर फायग्राखा बिनि नलेज तो ब्राखा एका जों तेबो बर जे जागा थाना नांगो जों थांनाय खरबसो दङ भाइ जा आलकबो 3 जन खरकताम